Номер 11 Moydin Temirbayev atındaki Жалпы Bilim Berүүчү Orta Mektebi'nin 2. B klasının okuyucusu Tokaçova Ayşe İzmirbekovna. Ben hazır sudan özünün çağrılışı degendi angemeni aytıp bereyim. Get atıp ağzından bir kesim et çıkar. Anı jerke alıp bargısı geldi. Alacak'a alıp jatıp su var bulut. Su'nun üstünde köprü bulut. Köprüden ötüş gerek oldu. Köprüden ötüp jatıp sudan özünün çakılışın görüp kalıp al jerde İlk жүргөн экен деп ойлойт. Анын дагы этин алгысы келди. Аны алып жейин деп айтты эле. Андан af деп koy. Af devirdi эле. Эти түшүп кетти. Эти түшүп кетип ал ачка калды. Ошомонча уктаганы кетти. Анан кийин анти бирөөнүн этин алганга болбойт. Колумда эмне бар болсо ошону жейин деп айтты.